We use it as a political pressure to make people think about it, whether we ought to have Māori language in schools or not. What we want to establish is the right of people to use their language, so that all Māori children who want a bilingual education can get it. Engari haere mai nge tehi I runga I te maharatanga, kare anō kia whakamanatia kia motuhake rawa te atu tō tātou reo. Hare anō tō tātou reo Māori pērā ki ngā te reo ngā wiwi, te reo rāne o ngā Pākehane, o ngā kiriki. He mana ke atu he rā reo, karaka anō tō tātou imana. Te nāna koutou ka maumahara I ngā wāhanga e toru o te ture mo te reo Māori. Ko te tuatahi ko te reo Māori hei reo tūturu mo te whenua. Ko te tuarua he whakamana I te reo I ngā whakahaere o te ture. Ko te tuatoru ko te whakatū I te komihana mo te reo. I tēnei rā, I mana I te kāwana tianara, ko tō tātou reo, reo rangatira, ko I nā te reo o tātou mātero te tuturi I tēnei wā. Me whakapono te ao Māori, ko tēnei reo me pupuri me kōrero. Kura anake ngā huatanga e ora tunu ai te reo. Tā mātu mai a ke atu te kāwanatanga I ngā tari kāwanatanga I ngā momo tari katoa, I ngā hāhi, I ngā hakatoa. Kia mau, kia kaha rātou, ki te whakawhānui atu o rātou whakaaro I a rātou tikanga. He kotahi I ngā hunga e tino hia nei te reo ki te aru I te huarahi me uru te reo ki rato I ngā kāinga. Te kohanga reo is seen as having the potential to save the Māori language. The Māori has slipped along the last 50 years, saying, oh, the language is secondary, we're into economic development, into education development. And yet we've been trying to say, look, use the culture as the catalyst. Kohanga is an everlasting, enduring institution for Maori society, perhaps for other society, but the Maori must establish it and prove it first, which the Maori will. Kei te titiro tu te kohanga reo, ko ia rapea te huarahi, e pū mau tonu e te reo Māori me he mea ka hoki mai, ma te iwi Māori ono e whakahaere ngā huatanga o te mātauranga o a tātou te mariki Māori. Kaupapa of the whole school is Māori. It's a wairua Māori, the spirituality of the place is Māori, and that must come first. Ka huri o kia hau ki ngā tātou tamariki. Mā rātou, tēnei taonga, hei whawhai nā wā, hei mui a tātou. O reira, te rangatahi, kia ka. Takirua, timata. Rua, fa, ono, wa. It's time to. It's time to. It's time to. The Māori language is in a state of crisis throughout Raukawa. Of the 30,000 Māori living in the Horowhenua, only 70 are native speakers, the youngest 46 years old. Ko ngā kaiako, ngā kai tohutohu o tēnei wāhanga, ko ngā kaumātua. I timata I ngā tamariki, ki te whai I o rātou mātua. Hei ako I a rātou, kia mautunu I te reo.
tae te karanga te wānanga o Raukawa ki ana whārau tauira, kia tau mai, kia whiwhi rātou i o rātou tohu. Ra te take i whai whakaro e tai o mātou. Hoi no ki te rapu hurahi atu, te nuinga o mātou, i mahu ake, te ako i te nuinga o mātou. Ti, mai, I, te, wha, karaka. Te take i haere mai au i konei, e ako anō tō tātou reo rangatira a kui mā koroma. Ko koe, ko... Au! Tangi atu tēnei ki a koutou e matatau ana ki te kōrero i tō tātou reo. Kia ale mai ki te auina i tēnei kaupapa reo irirangi. Kei te whakarongo koutou ki ngā waiata a tāhua e rere atu nei kia koutou mo tēnei wā, I runga I tēnei reo irirangi o Aotearoa. On television each night now, Māori people will be able to hear news pertinent to them in their own language. I also believe that around the country there are going to be some old people who have probably been looking forward to this day for many, many years, probably shed the odd tear seeing that it's finally arrived. Kia ora, nau mai kia ono karaka o tira. Ki te rā whakamutonga o te wiki e whakanui ana I te reo Māori. Ko te tūmanako kei te pai koutou. Wangala!